ameze nk'intare nta mbabazi azoba afite. Imbabazi kuri ubu ngubu zirahari kandi aracyateza amaboko, aracyateza amaboko. Ngwino mwana waje, uyu munsi uracumura ukabivamo ukagenda, ariko agasubira akaguhamagara ngo ngwino, ugasanga gutegeye amaboko. Ngwino mwana waje, ndacyagukunda, imbabazi zaje ziracyariho. Amen. Amen. Yes. Bapfa kwinjira ntabwo bazobaho, pfa kwinjira bisiguri. Ego hano minsi wokereza kuri iri shuri risanzwe bakakubwira ngo pfa kwinjira, n'ibindi wabikora kubera ngo pfa kwinjira. Ariko bitandukanye n'ibyo byo mu ijuru, ubitandukanye n'ibyo ntutukaza dufata ibyo tutakagombye guhuza ngo tubihuze. Ngo abantu bamwe bari mu nzu y'Imana bameze nk'ibikanganyoni, abandi gute bameze nk'ibikanganyoni bari mu nzu y'Imana? Aravuga ngo igikanganyoni ngo kiza sinzi ko ngisigura hari ukundi nakivuga, kirumvikana. Ni igikanganyoni ni nk'igisitati nyene bashiraho kugira ngo gikange inyoni zigira ngo ni umuntu ntizone. Ego ariko abigereranya gute n'abakristo ko hariho abakristo bamwe bari mu nzu y'Imana bameze nk'ibikanganyoni cyane? Icyo gikanganyoni kikaguma aho ngaho, ariko inyoni kuriya nazo zigira ubwenge, ikareba ikavuga ngo none ikazigenda ica hejuru irebe ko ari umuntu, basi arebe ko yishaganya. None inyoni imaze kumenya ko atari umuntu izija kona ibijya bintu yonye ikaja kubirira hejuru ya cya gikanganyoni, kubera iki ibimaze kumenya ko atari umuntu. Kandi ni igisitati gihagaraze, ntacyo gitwara, kiraho gusa cyane. Abigereranya gute n'abantu bari mu nzu y'Imana? N'abicaye mu nzu y'Imana ntacyo bibatwaye. Umwanzi arinjira agakora ibyo ashaka, ntacyo bigutwaye. Je manfu. Umwanzi agakora ibyo ashaka, kandi uzi ko washyiriwe ku isi kugira ibyo utunganya. Ese uratunganya ibihe udatunganya ibi? Dutabari iyi si, nicyo twashyiriwe kuri iyi si cyane. So tuvuga ngo isi iranduye, ariko n'abantu bayanduje. Isi yaremwe yanduye? Oya, n'abantu bayanduje cyane. Reka kuba muri abo rero banduza isi. Turavuga ngo isi yejo ngo ikeneye amasengesho, ariko nubwo ikeneye amasengesho nawe ubwawe ndi wirinde, ikeneye amasengesho yego, ariko bazureke biriya byose biyanduze. Abafashe iby'Imana, iby'ubuntu bw'Imana babihindura iby'isoni nke. Ese ashimwe. Imana itubabare kandi twiteho. Iyo twumva ijambo ry'Imana tukaza ubibona ko ari kujya muri mu ishuri muba mutegereje ngo 45 minute nihera haraje uwundi mwarimu, gutyo niko bigenda. Tukabifate ko ari programme zikanisa gutyo, uzuvuga ngo naje kwiga, impamvu navuye iriya nari kuryama, ntanaryamye nari kuja mu bindi, ariko impamvu nateye intambwe nkavuga ngo nje mu nzu y'Imana ngomba kwakira, ngomba kugira icyo ntahana. Ariko kubera ko tuza tutazi ngo tuzanye niki, niyo mpamvu tudakura, twagumye hasi. Imana itwiteho cyane. Akiri mu muryango, hari ushobora kurira akiri ko agenda mu mabarabara gusa, abantu bamureba ndetse yasaze, ariko abazi ibyarimo, abayabitekereje. hari uwavuze ngo runaka yinjiye atera za rugo akicinjira mu nzu y'Imana, nawe aje kubasubiza aravuga ngo muzi iyo nyaraye, muzi ibyo narimwe iyo narinde. Aho Yesu ashimwe. Nahawe kugira ngo uyu mwanya ugire icyo kumarira cyane. kandi nimba waje gutegera amagambo yanje ntayo wumva, kuko ni Imana igiye kuvuga. Ni amagambo y'Imana, si amagambo yanje. Jewe se mfite ayahe? Ntayo pe. Beza Imana icubahiro. Hallelujah. Tuyeze icubahiro ngo nuko ari jewe uvuze. Nimba ubona ko yonyine gusa, nimba ubona ko Imana ikwiriye icubahiro ugitange, kandi nimba ubona ko itagikwiriye nahawe. Ntawe uza kugufata, nta polisi zihari, ntawe ugufata. Beza Imana icubahiro. Haleluya. haleluya, Haleluya sana. Hallelujah. Haleluya sana. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
Evariste Shangira Haleluya. Dimitrov. cyane. ku wa kabiri batwigishije ijambo ry'agakiza Yego. abari babwirije murambabarira nje ninza kuvuga ndi kurira ariko nyine niko hari ababishobora nyine bakiyumanganya hari n'abandi nyine binanira. Icyo gihe bigishije ku ijambo ry'agakiza ejo naho mabuja hano mado yasuye kandi kutubwira ku ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana Bonyine. ayo magambo yose kwa gatatu sinahabaye ariko uko biri kose jewe ukuntu usigaye mbyumva muri iyi minsi amagambo y'Imana ari mu kuvuga hari ijambo rimwe bari mu kubwira abantu bari mu nzu y'Imana gutya ariko baseseye guhishwa nibo cyane je ndimo kumva bari mu kubwira Babyumva. kubera yuko birahari no mu ijambo ry'Imana riranditse no mu kanya umuhagarikizi nimba mwamutegereye ni nkabyo yari ko avugaho. Yavuze ngo nubwo hari uyu munezero gutya ariko turabizi neza yuko hariho abandi baba baza kugira ngo baburizemo baze kureba ibyabaye bagira ibyo bica ariko n'umwanzi uba wabinjiyemo ni Satani. Rero Satani ntakwinjiremo cyane. tumwemerere ko akwinjiramo ngo ari we wakoresha. Yesu ashimwe. Amina. Tuwemere umubwira ngo ndakwangiye naje kumva ijambo ry'Imana. Sinshaka kuncamo ngo utegere ibyo abateshagujwe ngo utegere ibyo abagize guke wowe utegere ikizima Satani ntagucemo ngo agukoreshe. Umwangire wenyine. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amagambo nza kuvuga nako na amagambo y'Imana incishamo ni nkayo kurira kuyu umuhagarikiza amaze kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko reka dusome mu gitabo cy'Abikorinto 2 hagira udusomera Abikorinto 2 5 no ku 14 umanuke 15 hagira udusomera. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko umwe yapfiriye bose ariko bose tugeze 15 naho kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ubwo babeho uwo akanabazukira. Amen. Amen. Nimba bishoboka reka arisubiremo nawe uritegere ni ijambo ry'Imana ahari ni wowe ryazi kandi turishire kuri mugenzi wawe wamusakaho twicaranye turi babiri turi kuvugana ijambo ry'Imana twembi gusa nturebe ko turi benshi buke risubiremo umwe wese aritegere. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko uwemejwe yuko kuko umwe yabapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. 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 Urakoze. Dusubire dusome muri Matayo 7 no kuri 21 kumanuka kuri gushitsa kuri 24 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. 22 benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwakoze izibi bimwe. 24 haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanje niyo yaya turi kuvuga hano akayakomeza
azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu cyane ntiyagwa gute se kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nashatse ko tuvugana nako Imana yanshize ku mutima ko tuvugana ijambo rivuga kubaho kubw'umwami, kutabaho kubwanje. Ndi murambona guke nyine ndahagaze uko, ariko mbeho kubwa Kristo cyane, kandi uko kubaho kwanje mbeho muri Kristo maramaje. Maramaje mfite kwizera gushikamye. Nicyo nshaka ko tuvugana. Urashobora kwibaza ngo se ni gute umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana atamaramaje? Ariko nawe urabizi, n'umutima wawe uraguhamiriza. Ishengero riza, abantu barakizwaga bakinjira mu nzu y'Imana, hakizwa abantu 5. Twumvikane cyane, hakizwa abantu 5. Umwanzi nawe ahita yinjiramo, ntabwo aba yicaye, nawe aba ari aho hafi, ahita yinjiramo umwanzi. Nimba hakijijwe 5, iwe agakenera ngo abica bakureho. Yesu ashimwe cyane. Ariko yabakuraho hagakizwa abarenze abo ngabo. Niko kureba aravuga ngo nta cyumba ndi gukora, uwo n'umwanzi. Ahita afata abantu bagenda basesera gwihishwa, agenda bashira mu nzu y'Imana baseseye gwihishwa. Iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana uzoze uvuga ngo iri jambo nije rireba, nije bari kuvuga muri abo bavuze baseseye gwihishwa ndimo cyangwa n'abandi. Ntureba abandi, ntureba amakosa ya mugenzi wawe, nubwo wowe uzi ngo runaka azakora ibi nibi, ariko siyo ndi kubwira, ndi kumubwira ku ruhande rwiwe. N'Imana ije guhamagara umuntu ntabwo yaduhamagariye muri rusange, yahamagaye umuntu wenyine ku giti cye mu izina rye. Nawe nuja kumva wumve ku giti cyawe kandi bigira icyo bigufasha. Yesu ashimwe cyane. amen. Umwanzi niko gushira abantu mu nzu y'Imana barasesera gwihishwa. Ariko wirebe wenyine wisuzume, kuko utagiye kwisuzuma wosanga uzusuzuma abandi, kandi kibanze ari ukwisuzuma wowe ubwawe, ari cyo kigenderewe. Abaseseye gwihishwa ni bande? Nabinjiye mu nzu y'Imana bashobora kuba barazanywe n'igititi, abatarazanywe n'igititi bahise bazana nk'abaje kwihisha, bababone mu bikorwa by'Imana ariko batabirimo, bababone bari kuririmba ariko kuririmba kwabo kutava mu mutima, kandi bakaririmba bakavuga ubutumwa tukanezerwa, bagatangaza rero tukavuga ngo uriya muntu harimo umwuka w'Imana. Ariko Imana nizireba aho twebwe tutareba, Imana nizihareba cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Hari abaseseye gwihishwa benshi baza mu nzu y'Imana barakora ibikorwa byose ariko badafite mwuka wera muri bo. Imana itubabarire. yego, Hari abaje mu kuvuga ubutumwa bakambuka imipaka bakaja kure, bagakenera ngo bavuge ubutumwa ikanisa ryuzuye rigeze iri, ariko imitima yabo nta mwuka w'Imana urimo cyane. uvuze ubutumwa bwiza sawa, turabwumva kandi buradufasha twebwe turi kumva, ariko kuraduhesha twebwe ibiduhesha ubugingo, ariko wowe birakurimbura. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Niki uhawe ukora? Niko kwiruka inyuma y'umuyaga cyane. Naratekereje ndavuga ngo iyi terime barimo kuvuga ngo ni ugufata ubusa. Naravuze ngo nta kundi gufata ubusa kurenza uko nguko. Kuba mu nzu y'Imana bwaca ngo sinigeze nkumenya. Iri jambo siko twarisomye, si rya Joyce, si rya pasiteri hano, si ryande, ni ijambo ry'Imana ribivuga, kandi impamvu ryagiyemo ni uko bihari. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Wisuzuma ubwawe uvuge ngo nimba ndirimba, reka mvuge Merci wambuka imipaka akaja kuririmba iriya hirya, yego, uzuruha mu mihanda, wenda utanga n'amatike yawe, ugira gute, ariko ko kuririmba kwawe biva ku mutima cyangwa bishingiye ku busitari. Simuvuze ni example cyane. Bishingiye ku busitari, wowe umusitari si yose ikakumenya, ariko Imana itakuzi ni ubusa. Niko kwiruka inyuma y'umuyaga cyane.
Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Yesu ashimwe cyane. haleluya. kuza ukavuga ubutumwa abarira bakarira biradufasha, ariko wowe udafite mwuka wera ubigushoboza, udafite mwuka wera, cyangwa uza mu nzu y'Imana hano tukakubona mu bikorwa byose tuzi ukereza uritabira iminsi yose, ariko hariya hanze ntawe gutandukanya n'ab'isi, aho ngaho uri uw'isi, niko kwiruka nyine inyuma y'umuyaga. nawe uzoba uduhesha iby'ubugingo, ariko wowe bikurimbura, uzoba utikunda. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. uzoba utikunda pe. none wowe wemera kuza mu nzu y'Imana ukamenya ngo hariya niho hari ubukiriro, niho wo gukirira, ariko gukira kwawe ntubishizemo umwete ngo uvuge ngo hariya abakira n'abameze uku n'abafite mwuka wera n'abafite kwizera gushikame, kwizera kutagarukira hasi gusa ku maso y'abantu. yego. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. wishire ku munzani, wishire ku munzani wige. je ntabwo ngambwiriza ntereza rero nyinshi ngira gute, ariko ukunyene ndi kubivuga buke buke. turi kumwe tubane cyane, kandi utegere uve hano wumvise, kandi ijambo ry'Imana nturisige hano hasi ahangaha kuri izi ntebe ngo wamurisiga, ugende uritware urishikaneyo iyo ngiyo utaha uvuga ngo naje kuritekereza kubera iki nshobora kubaho mvuga ngo ngiye gusenga iminsi yose nashika ibyo numvise nkanezerwa kandi nkumva ndanezerewe pe, ariko nahaguruka nkabisiga aho ngaho nkagenda. no kutagira mwuka wera. Yego. Yesu ashimwe cyane. amen. Reka basubira badusomere mu gitabo Abikorinto ba mbere, Pawulo yandikiye Abikorinto ba mbere 3 no kuri 2, badusomere. Gatatu no kuri 2. nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. dukomeze. Ati nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye. Ntabwo Imana yaduhaye ibiturenze ngo biri kure ku buryo tutabishikira. Iyo uri umwana muto baguheza amata kuko niyo ushoboye kumwe cyane, ariko uko umuntu agenda akura, ugenda nyine kugenda ukura niko ugenda uhindura aguha amagufwa. mu ijambo ry'Imana rero icyo nshatse kubivuga ku bijyanye n'agakiza, twarakijijwe tuza mu nzu y'Imana. Ndavuga ngo ndabatijwe, ndizera, ukizera nyine wivuye inyuma, ariko umaze kubona ko winjiye mu nzu y'Imana wamutuza, kandi uzi neza ko muri ubu buzima ari uguhora twiga. Ese utagiye wiga ntiwumva ko uzaguma uriga ikuri, ntabwo uzakura mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Nimba n'icyo kintu utazi ukirebaho, genda ukirebe, wigere, uvuge ngo ngeze hehe, ese ko maze imyaka myinshi nkijijwe ngeze hehe, imbere y'Imana nyitwa nde? Ibyo zose byibaze ku giti cyawe, nkuko Imana yarebaga Yobu ikamwita umwana we, ikamwita umukiranutsi we, ariko kuri wowe Imana ikwita ndi ikureba. Imana ikwita ndi. Genda urite, nje ni devoir mbahaye, nubwo ndi umwana muto cyane, ariko gende wirebe, uvuge ngo Imana yarebaga Yobu ikamwita umukiranutsi we, ariko njewe ndinde imbere y'Imana nyitwa nde? Urebe kutazokura. Kuko isuzuma nibyo biguhesha gukura. Kuko urisuzuma ukamenya hari ikosa, urisuzuma ukavuga ngo aha narabyishe, kubera ko ufite mwuka wera. Kuko yaraza gusigurira akabwira aha narabyishe, ngomba gukora uku nguku, aha nabigenje nabi kuko kwa data batabigenza, ngomba gukora uku nuku. Yesu ashimwe cyane. Genda wisuzume nshuti yanjye, genda wisuzume. Ese nutisuzuma ababyeyi bawe niwe zo gusuzuza. Umuntu ni ku giti ciwe. Ni ku giti ciwe. Nutisuzuma nta mwana wawe uzoza kugusuzuma. Oya. Nubwo azoza kugusuzuma, yego ababyeyi baratwigisha, baratubwira ngo bana banje muzitwara ukunuko, muzokora ibi nibi, ariko
mu mutima wawe ni wowe uwuzi. Umubyeyi wawe ntabwo ushobora kugera mu mutima wawe cyane, ariko Imana ireba n'ibyo ahiherereye. Niyo munsi izakubwira iba isanze utarakoze neza, niyo uzokubwira ngo sinigeze nkumenya. Kandi mu nzu y'Imana waravuga ngo mwami mwami, warazamuraga amaboko umunsi ku wundi ngo twavuga. Ariko se ntegera expire nubwo ryavugwaga kenshi, n'ubu nyine riracavugwa. Ariko naho kuvuga ngo sawa aho ngaho yansize nabigenje uko nagombaga kubikora. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Nabigenje uko nagombaga kubikora. Twarakiriye turizera ariko tumare turatuza cyane, kandi kubera uko gutuza kudakenera ngo dukure niho bamwe bagiye basubira inyuma. Noneho bareba baravuga mve mu nzu y'Imana, ahita aguma mu ntebe gusa, aguma mu ntebe gusa. Noneho ahita aja mu mubare w'abandi basiseye guhishwa, kandi yari yaje yizeye cyane. kubera iki? Tiyaharaniye gukura mu mwuka, tiyabiharaniye cyane. Yesu ashimwe cyane, kandi Imana ibidufashe. Cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nugira ishaka ry'ibyiza ninde uzakugirira nabi? Ntawe uzakugirira nabi. Kandi ibyo byiza ntugire ngo ni mwene so ngo ninde, n'ibyawe ni wowe wenyine uba urokora ubugingo bwawe. Ese utaburokoye ninde uzoza ngo burokore? Tawe. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Utarokoye ubugingo bwawe ninde uzoburokora? Gira ishaka ry'ibyiza cyane, ushakashake umenye ibyo umwami ashaka. Bavuga ngo ndabihamya, yego, karira imbere y'abantu uvuga ngo urukundo rwa Yesu yaritanze, yarababaye ku bwanje. Ibyo byose nkabivuga, ariko mu mutima wawe nta kirimo urera pe. Ibyo ni ukwiruka inyuma y'umuyaga. amen. Nariko nsoma igitabo cya Daniel umunsi umwe, ngere hamwe ndavuga ngo reka ndeke noneho ntekereze kuri iri jambo, kuko ryari rindushije imbaraga. Nararitekereje ndavuga mbega uku kwizera. Daniel ntabwo yitaye kuko ari itegeko rivuye ku mwami. Ntiyarebye ngo igihugu cyose kizeye ziriya mana. Ntiyavuze ngo abandi bose babyemeje. Aravuga ngo je nkomeje kwizera umwami wanje, nje ndashikama. Kwizera kwanje na ahangaha niho kugomba kugaragarira nyine muri ibyo byose. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ariko kuri ubu ngubu ntidutuje ndi tumeze neza, ntabwo turi guhura n'izo byago ngo umwami yategetse ko bakwica uzira izina rya Yesu. Ariko usange kwizera kwawe ndigufashe kandi wimereye neza. Ba Daniel bose ntibigeze bihakana Imana. Abigishwa ba Yesu bapfuye urupfu rubi bazira izina Yesu, ariko ntabwo bigeze bavuga ngo mbivuyemo. Baravuze ngo uyu mubiri nupfa nta kibazo, ariko ubugingo bwo ndabufite. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nubwo uyu mubiri asaza, ariko uw'imbere ahora ari musha. Abo bigishwa ba Yesu duhereye kuri Simoni Petero, yapfuye urupfu rubi cyane, kandi azira izina Yesu. Ntugira ngo ni ikindi bari ko bamuziza. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Yaravuze ngo njyewe ntabwo ngomba gupfa nk'umwami wanje, ahubwo njyewe mu mpambe ncuritse. Uwo Simoni Petero yari akikicuza uko yigeze kwihakana Yesu, kandi imyaka 30 yose yari ishize. Imana yaramubabariye, yarasabye imbabazi, ariko arinda apfa akicuza avuga ngo Mana umbabare cyane. Acana bugufi aravuga ngo uru rupfu nduhinduye ubusa, ndarusuzuguye. Jewe munyice ncuritse, timunyice nk'umwami wanje. Amen. cyane. Muragira ngo hari kubura uwihakana kavuga ngo mbivuyemo? Amen. Barahari bo kwihakana izina rya Yesu. cyane. Yapfuye nabi. Na Andrea uwo numwe mu bigisha ba Yesu wundi, nawe yagiye bose ndibaza hafi ya bose bapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Yego. Bicwa nabi bazira iryo zina gusa. Umwami akavuga ngo mwihakane. Oya, ahangaha niyo ngomba kugaragariza uwo nizeye, ntitaye ku kubabazwa k'umubiri.
kuko ndababara, ariko kubabara nuko akanya gato, ariko ubugingo bw'igiteka ndabufite. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Andrea baramubamba ku musaraba, ariko we noneho bamushweka imigozi kugira ngo banze babare, yumva ububabare noneho cyane, aje gupfa yababaye. Baramubamba n'imigozi, baramushweka kugeza acikanye, ntigeze yihakana izina rya Yesu. asante. Kugeza kuri Yakobo ntabwo yihekanye izina rya Yesu. Bamuteye amacumu. Ninde ushobora guhagarara mpagaze imbere yanyu ngo muntere amacumu kuragira ngo ntitwo kwihakana izina rya Yesu? Hano hari abahagaze mu kwizera kwabo bashikamye, bararebye arabaho, ntabwo tuba muri babandi basiseye guhishwa. Je uwo nizeye ndamwizeye, ntabwo namubwiwe gusa, ntabwo nabyumvise gusa. asante. Bamutera amacumu, ati sinshobora kwihakana umwami wanje, ndamwizera. Yohana, haleluya, amen. muzi uko Yohana yapfuye, bigeze kuri Yohana, mutegera ariko kandi byama bituma utekereza ku kwizera kwawe, uvuye ku kwizera kwaje kugeze he? asante. Imana ibumbura amaso yacu twongere go kwizera. yego. Yohana bamutetse mu mavuta, ariko ibitangaza by'Imana uko yagiyemo siko yavuyemo yabaye umusore. Ahubwo abamwicaga barareba, baravuga ngo none tumugire gute? Baravuga ngo reka tuje kumuta ku kago ka Patimo, yicwe n'inzara, yicwe n'irungu iriya, ariko Imana imuba hafi. Yari kohereza ibikoko, inyamaswa, akaba arizo zimugemurira ibyo kurya. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Niho yahise ahishurirwa kiriya gitabo cy'ibyahishuwe, ari kuri uwo musozi. amen. Ahita ahishurirwa, yandika kiriya gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. amen. Bidufitiye umumaro, zose ni ibitangaza by'Imana. Yarizeye Imana, ahari yari kuvuga ngo aho kwicwa n'iri rungu, mfite imiryango, ibyo byose reka nyihakane Yesu nsanga abandi. Ariko yari afite kwizera gushika, yari afite kwizera kutajarajara cyane. Imana ikureba ikubara mu bahe, mu nkozi z'ibibi, muri babandi zita ibivume. Imana idutabare, haleluya. Imana idutabare cyane. Imana idutabare, cyane. tube mu nzu y'Imana tuyirimo cyane kabisa. apana kuba mu nzu y'Imana ngo nidushika hanze duhindure identite. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Tube mu nzu y'Imana dushikame. Nubwo wowe udafite departement runaka ubarizwamo mu nzu y'Imana, birakenewe. Ariko nimba ushika ukicara hariya gusa, ntibigupfira ubusa. Kwizera kwawe kube gushikama cyane. Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Impamvu Eliya yabonye imbaraga zo kuvuga ngo reka nje kuburana n'abariya bahanuzi bandi na ziriya mana zindi, reka nje kuburana, uragira ngo niki? Yari afite imbaraga z'umubiri, usanga atarana zifite, kandi sizo yari gukoresha. Ariko aravuga ngo iyi Mana ndayizeye kandi ndayiringiye. Ahari yari kugenda ashidikanya, yari kuvuga ngo ibi byose mpamvuga ngenda mbagerageresha birakunda cyangwa, ariko yabikoze afite kwizera, yarizeye Imana, yarabikoze kandi kugeza ubwo yatsinze. Abatari bazi Imana barayimenya. Ariko turi mu nzu y'Imana, tudashobora kuvuga Imana nk'uko biri, tudashobora kuvuga Imana ngo tugaragaze icyo twizeye. Yesu ashimwe. ahimbazwe. Yesu ashimwe cyane. amen. Igihe twari mu ishuri hari umunsi umwe, umwarimu yaratubwiye ngo
ngo abantu bamwe bari mu nzu y'Imana bameze nk'ibikanganyoni. Abandi gute bameze nk'ibikanganyoni bari mu nzu y'Imana? Aravuga ngo igikanganyoni ngo kiza sinzi ko ngisigura hari ukundi no kivuga, kirumvikana. Ni igikanganyoni ni nk'igisitati nyene bashiraho kugira ngo gikange inyoni zigira ngo ni umuntu ntizone. Ego. Ariko abigereranya gute n'abakristo ko hariho abakristo bamwe bari mu nzu y'Imana bameze nk'ibikanganyoni cyane. Icyo gikanganyoni kikaguma aho ngaho, ariko inyoni kuriya nazo zigira ubwenge, ikareba ikavuga ngo none ikazigenda ica hejuru ireba ko ari umuntu basi arebe ko yishaganya. None inyoni imaze kumenya ko atari umuntu izija kona ibijya bintu yonye ikaja kubirira hejuru ya cya gikanganyoni, kubera iki ibimaze kumenya ko atari umuntu, kandi ni igisitati gihagaraze ntacyo gitwara kiraho gusa cyane. Abigereranya gute n'abantu bari mu nzu y'Imana? N'abicaye mu nzu y'Imana ntacyo bibatwaye. Umwanzi arinjira agakora ibyo ashaka, ntacyo bigutwaye. Je manfu. Umwanzi agakora ibyo ashaka, kandi uzi ko washyiriwe ku isi kugira ibyo utunganya. Ese uratunganya ibihe udatunganya ibi? Dutabari iyi si nicyo twashyiriwe kuri iyi si cyane. So tuvuga ngo isi iranduye, ariko n'abantu bayanduje. Ese yaremwe yanduye? Oya. N'abantu bayanduje cyane. Reka kuba muri abo rero banduza isi. Turavuga ngo isi yejo ngo ikeneye amasengesho, ariko nubwo ikeneye amasengesho nawe ubwawe ndi wirinde. Ikeneye amasengesho yego, ariko bazureke biriya byose biyanduze. Hari igihe kimeze ntekereza ngo yaba mu isi yose twari duhuje, twese twari duhuje Imana imwe, dufite Imana imwe. Batekereza nkavuga ngo ibaze kubona abantu ibihumbi n'ibihumbi twese turapfukamye turi kuramya Imana, kandi turi mu kuri no mu mwuka, kamubona ari ibintu byobera cyane. Tuba twashize, ariko siko bimeze. Basi ba muri abo bakeya baramya Imana mu kuri no mu mwuka. Ba muri babandi bakeya bashikamye. Ba muri babandi bahora bafite imitima imenetse, imitima ijanjaguritse, aho udashobora guhengekereza ngo ushiremo icyaha. Yesu ashimwe cyane. Umutima wawe ujanjaguritse kugira ngo nugerageza no kubikamo icyaha uburaho ukibika cyane. Dufashe nk'ikintu, reka mvuge kuri kino kiri hano hafi. Fashe ngo nshiremo amazi, ahari hogira utuzi tujamo yojamo, ariko ari ikintu kishanjaguritse amazi ntabwo yofata. Uko nguko ari gufata umutima wawe, uvuga ngo umutima wanje ndashaka yuko utagira bya byumba ibyaha bigenda byinjiramo, bijya byumba bivemo. Hari uwavuze ngo nabashitsi, bajya bashitsi bari mu mitima ubakuremo, mwuka wera ari wo ushyira mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Imana itwiteho cyane, iduhe kwita ku by'uru rugendo, twe kugarukira aha hafi, twe kugarukira hano ku maso y'abantu ngo bambone. Niba kubona ibihembo byawe ni ibihe? N'amaso y'abantu nyine gusa ibirya baranshima bakanshimagiza bakavuga ngo nuku uriya n'umwana mwiza, ariko Imana yo mu ijuru itanze bimaze iki? Amen. Bimaze iki? Haleluya. Haleluya. Aba bose bagiye bapfa nabi, bari abantu katwe. Ese ni ibiki bari bafite twe tudafite? Tibari abantu katwe, ariko barinze kwizera kwabo. Barinze kwizera kwabo kugeza bapfuye. Ati ngomba gupfa mpamya Kristo. Twende dufite ibyo byago byo gutegekwa n'abami.
ngo bategeke bavuge ngo runaka agenda mu mufate tumeze neza, ariko usange kwizera kwacu ntigukura kuri hasi gusa. Kubera iki? Kandi urabizi neza yuko ari ibikurimbura. Ese utigiriye imbabazi ninde uzozikugirira? Hari umupapa wabwirije wiribwagiriza yaganiriye n'abahungu bamwe, Amen. ariko sinzi ko ari igipindi bateraga, sinzi. Aravuga ngo twe kuja mu ijuru tuzinjira muri ba bandi Imana izavuga ngo pfa kwinjira. Iyo abo ngabo bari bahari majorite niko twogiye, ariko siko ta tolerance ntibizoba bihari. Tibihari. Yesu azaza ameze nk'intare, nta mbabazi azoba afite. Imbabazi kuri ubu ngubu zirahari kandi aracateza amaboko, aracateza amaboko. Ngwino mwana wanje, uyu munsi uracumura ukabivamo ukagenda, ariko agasubira akaguhamagara ngo ngwino, ugasanga gutegeye amaboko. Ngwino mwana wanje, ndacyagukunda, imbabazi zanje ziracyariho. Amen. Amen. Yes. Bapfa kwinjira ntabwo bazobaho, pfa kwinjira bisiguri. Ego hano minsi wokereza kuri iri shuri risanzwe bakakubwira ngo pfa kwinjira, n'ibindi wabikora kubera ngo pfa kwinjira, ariko bitandukanye n'ibyo byo mu ijuru. Ubitandukanye n'ibyo ntitukaza dufata ibyo tutakagombye guhuza ngo tubihuze. Tureke kwicira inzira zo hafi, duce mu inzira ikwiriye. Inzira ikwiriye ariyo ducamo. Nimba uri mu nzu y'Imana yibemo cyangwa uje hanze, Imana yanga akazi yazo. Imana yanga akazi yazo. Benshi niko bameze. Hari n'ushobora kuba ari mu nzu y'Imana ntabwo ari umwibyi, ntabwo ari umusambanyi, ntabwo abesha, ntabwo atukana, ntagira gute, ariko ari aho ngaho abereye gukritika abandi. Ese izo kritike zo zirakenewe imbere y'Imana? Nimba zikenewe uzikomeze, nimba uzi ko zidakenewe zireke. Ushobora kuba utararetse biriya byose, ariko usigaranye icyo kimwe kikakubuza ijuru. Imana itubabarire cyane. Amen. Imana itubabarire. Hallelujah. Babyeyi bacu turabubaha cyane, ariko kuba mukuze, kuba muri ba apotre, ba pasiteri, ba revera, nabo kuriya ntabwo barageraho batagomba kwiga. Muri ubu buzima ni uguhora twiga, kandi bagize ngo bahagararire kuri ariya matitre, pardon, bagize ngo bahagararire bakaguma aho ngaho, ibihembo nyine ni ukukwita pasiteri, ni ukukwita mwarimu, ni ukukwita revera, ariko ijuru ntuzorigeramo. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Amen. Yesu ashimwe. Ariko ikigero urimo, waba uri mukuru waba uri muto, Imana ntabwo yagiye itoranya ivuge ngo runaka na runaka nibo bazinjira. Pfa kuba warayizeye, waba uri munini waba uri ungana gute, pfa kuba warayizeye uri mukuri no mu mwuka, ijuru uzoritaha. Hari abavuga ngo nje nzaba nkizwa, uzoba ukizwa? Ese aba bose bava ku isi bavaho babiteguye? Tabagenda batarakijijwe kubera iki? Tibabashije kubara iminsi yabo. Abashoboye kubara iminsi yabo nabagize gute? Nabavuze ngo ngomba gukorera Imana muri iki gihe, kuko ejo sinzi ibyejo, ejo nshobora kubaho cyangwa ntariho. Uku twava hano umuntu twicaranye mu kumva ngo yatahutse hagiye, ariko ubugiye gute? Ubugiye gute? Wabuze ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntibuvuga iminsi yose. Imana itubabarire. Amen. Twakabaye tuje kuvuga ubutumwa bwiza hariya hanze, ariko ko turagenda tubwira abari mu nzu y'Imana ariko baseseye guhishwa.
nibo bagoye. iyo aba twari duhuje abari mu nzu y'Imana twese tumeze kimwe, ijambo ry'Imana riza rivuga ngo twariho tudafite Imana, titwari dufite amasezerano titwari turi mu bafite amasezerano y'ibyasezeranyijwe, nta byiringiro by'ejo twari dufite, nta Mana rurema twari dufite, ariko Yesu aze muri twebwe kubw'amaraso yatugize umwe. Iyo aba ariko twari bamwe mu nzu y'Imana gutya, abizera twese tukaba bamwe, niho twofata uwo mwanya wo kuja kubwira abari hanze. Ariko n'uwagerageza kuja kubabwira arakubwira ngo ko abari mu nzu y'Imana mwese mumeze nkatwe, urambwira mbigende gute? Abari hanze bameze nk'abarimo. Imana itubabarire, nudahagarara ku izamu ryawe uzafata ubusa, uzoba mu mubari w'inkozi z'ibibi, uzoba muri babandi bazobwirwa ngo sinigeze kukumenya, ube mu mubari w'abasisiye guhishwa. Uzi kwitwa ikivume, ni izina ryiza ribi cyane, riteye isoni n'ubwoba ndetse. Yesu ashimwe. Yuda aje kwandika igitabo aravuze ngo nakabaye nandikira bene data duhuje kwizera, tugakomezanya muri uru rugendo. Ariko bivamo, impamvu yabivuyemo ni iyi, ati niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikagire kugwanira ibyo mwizeye. Yego. Ahita afata umwanya wo kubwira abasisiye guhishwa, abafashe iby'Imana, iby'ubuntu bw'Imana babihindura iby'isoni nke. Yesu ashimwe. Imana itubabare kandi twiteho. Iyo twumva ijambo ry'Imana tukaza ubibona ko ari kujya muri mu ishuri muba mutegereje ngo 45 minute nihera haraje uwundi mwarimu gutyo niko bigenda, tukabifate ko ari programme z'ikanisa gutyo, uzuvuga ngo naje kwiga, impamvu navuye iriya nari kuryama, ntanaryamye nari kuja mu bindi, ariko impamvu nateye intambwe nkavuga ngo nje mu nzu y'Imana ngomba kwakira, ngomba kugira icyo ndahana. Ariko kubera ko tuza tutazi ngo tuzanye niki, niyo mpamvu tudakura, twagumye hasi. Imana itwiteho cyane. Amen. Kandi iduhe guhishurirwa, iduhe gutahura, iduhe kumva, ukoresheje ubwenge bwawe bwakavukire gutya ntabwo wabyumva pe, wo kumva amafuti, wogenda amafuti. Ariko byose tubishobozwa na Mwuka Wera. Genda wisuzume, ntabwo birangirira aha ngaha gusa, kimwe nuko Daniyeli yarebye mu bijigo by'intare, iwe ntiyari ko harangiza urupfu, ariko yako hareba akahabona ubugingo buhoraho, yari ko habona ubugingo budashira. Wowe hanyuma yo kuza mu nzu y'Imana kurarangiza iki imbere yawe? Nikutekereza ejo wameze gute, ejo wasa gute? Yesu ashimwe. Amen. Amen. Imana iturindire muri iyi si ishaje, iduhe kwita ku zayo, iduhe guhagarara dushikamye, iduhe kwiga, twite ku ijambo ry'Imana, dusenge cyane, duhishurirwe, tuganire n'Imana. Kuba mu nzu y'Imana ariko utaganira n'Imana kandi ariyo waje usanze bisigura iki?
genda witekerezeho mwene data, yego genda witekerezeho. cyane. Twe gucogora ngo tubivemo. Hanze hari ibiryoheye amatwi, hari imisemburo myinshi, urareba ukavuga ngo bino biraryoshye bimeze neza reka mbijemo, nibi bimeze neza reka mbijemo. Udatwawe n'inshuti wonyine ugahaguruka nti ndagiye bimeze neza, naho mu nzu y'Imana gushika nicara gusa ukumva ko ibyaha ari ibyaha gusa, ukumva ko kuja hanze ari byo bigufitiye inyungu, ariko nibyo bikurimbura. Uyu munsi uratuje, urabona kujya ukaryama ugahaga, ariko ntutekereze ejo hawe, tutekereze ku by'uru rugendo. Reka nsabe ijambo ry'Imana rituganze, ariko reka